murakaza neza mu mukino w'urupfu. Uyu mukino ufite amategeko n'amabwiriza awugenga. Icyambere, buri muntu arafata telefone na ekuteri bimwegereye kuko nibyo biri buze kumuyobora muri uyu mukino. Icya kabiri, uyu mukino abantu bose bafashwe bagiye kuwukina, hari butahe mu umwe ari muzima. Ibyo bisobanuye yuko uri buharanire gukiza amagara yawe. Muri mwe mwese muri kuwukina haratahamo umwe gusa, umwe ni uri butaha uhumeka. Ikindi cya gatatu, ugerageza gucika aricwa kibitekereza. Niba mubyumva neza, amahirwe masa. Tuza. Kumara dufite telefone zimize. Hano turi ni hehe? Nanjye ntago mbizi. Wowe suru wa hehe? Deni nyacyonga mu rugo. Ariko nyine ahangaha ntago mazi. Ngo hano turi mu mukino w'urupfu. Reka rero nkwereke ukuntu tugiye kubikora. Tugiye kugerageza tuve hano kuko urumva ni umukino w'urupfu deje, sibyo? Ntago abaduteza uno mutego ntago tugomba kubagendera. Mana ahubwo tugende bataraza ngo batwice cyangwa batugirire nabi. Oh my god. Waritse kumukuru uzi ko yapfuye. Si ubwo ngo basi wamenye iki cyamwishe. Waritse. Mana we. Uko ari muzima we. Cyane we watuzanye hano hantu. Wesuri. Ngwino wa ni n'umusinzi. Ngwino. Mani ngwino tugenderekana nawe. Nubundi urabona uyu yasinze n'usundi uramujyana he. Ngwino turebe uburyo tuva hano hantu. Uyasha. Ngwino tugende. Reka tumufashe nawe tujyane. Sawa nyine genda umufashe ngende igendeye.
mwaba karitasi we wahaguruke vuba we bashenzi Yes, afande. mbere ni mbere nyuma ni nyuma chini kwa na chini Yes, afande. Yes, understand Yes, afande. turi kumwe ngiye nababwiriye ko igihe ari ubuzima kuki mutabyumva Erega twaraye bitinze. gute mugeze amasaha yanga mu kirya Ega fande twaraye tunaniwe ndakekana urabona umusinzi yari yatugoye urumva fande noneho n'imitego yose watugiye gutega twayiteze hagarara neza we Yes fande Gingo Yes, afande. what happened Afande rega twaraye dutega imitego y'ingurube hano mu ishyamba kandi naba twazanye batugoye na n'ubu turacyasinziriye. abakobwa mwabafashe big sasu Yes, afande. abakobwa mwabafashe Abakobwa twabafashe kandi baracyarimo gukora kama kawaida. bose barimo neza Eza biloko ya nyoso. Ya bokoleke. n'umusinzi mwamuzanye yego fande imitego irateze Yateze cyane. big sasu Yes, afande. imitego imeze gute Imitego tweteze cyane kabisa hano hose twaziritse. hagarara neza we wamushenze Yes fande ngagusa bo none ahangaha rero niba ishyamba riteze neza n'abantu bakaba barimo umukino wacu ugiye gutangira Yes, afande. Yes twabyumvise afande twabyumvise Yes afande big sasu Yes, afande. ukitegera Nangali Kongo tena Mateyo. okay shut up niba ishyamba riteze neza impamvu bari abakobwa twabafashe ni iyi ngiyi bagiye gukina umukino kandi bagomba kuwukina neza ndetse n'uriya musinzi twafashe uwo mukino turimo turawufata amashusho Yes afande turashaka ngo nusohoka urebwe cyane ku buryo turi buve ku rwego rw'abamiliyoneri tugahinduka billionaires Yes, afande. turi kumwe Turi kumwe. bo ikindi rero ndashaka ndabasaba mbinginga mbabwira ngo ibintu byirari apana big sass Yes, afande. uko cyane Ingo tayari. umanyirugana Ukitegela. sasa tuenda kufanya kazi Natango ate. pesa mbongo mbere Bikolo nyoso kosimba bango. okay nyuma y'ibyo ngibyo rero ndikubonaho mu mutwe irari naryo nshaka Yes, afande. ndashaka ko mukora akazi nkuko nabibabwiye mufate telefone zanyu fata telefone big sass Werenz, Yes afande I can kill you. Yes afande Try to control your tongues. Bo, Grigo, Yes, afande. stand up. Are you ready? Yes, afande. So, tugiye gukora akazi none. Okay. Nizere ko masobanuriye uko umukino umeze. Yes, afande. Turi kumwe? Yes afande Okay, ntihagire unengu. Baraducitse wa mufate we. Fata abantu. Ndabafata ye. amaso yanyu afite ubwoba bw'uko buri muntu wese ashaka gutoroka cyangwa gutaha. Ndabisubiramo bwa nyuma, ugerageza cyangwa agatekereza gutoroka arapfa atarabigeraho. Yararigereye mwigumira. Oya.